wa Phalaphala FM thi ḓivhi uri ndi ri ṋamusi ro dzula na Mudzula Tshidulo wa SABC kana thi ḓivhi uri ndi ro dzula na Likhosi kana ndi ro dzula na Masingo kana ndi tori mini fhedzi zwine zwa vhone mutshilisi wa Phalaphala FM uri ṋamusi Rodigeda na Mudzula Tshidulo wa SABC hezwi khou tou amba fhedzi uri nṋe na vhone kha ri vhe roṱhe u swika tshiṱori awara ya vhuṱae nga dzina ndi FMSP kha ri vhe roṱhe u swika tshiṱori awara ya vhuṱae mutshilisi wa Phalaphala FM ri live kha Facebook, Twitter ri dovha fhura vha live na kha YouTube zwine vhone vha funa ita zwone ndi ṱoḓa Phalaphala FM ri nanwi misi yoṱhe Vho Ramukumba ndi vhone vhe Rodigeda na vho ṋamusi ndi vho Khathutshelo Ramukumba Vho Ramukumba ndi khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Phalaphala FM nda ndi madekwana Miss P na vhathetshelesi vhoṱhe vha Phalaphala FM arali hu na muṅwe muthu ane a khou konḓa nga maanḓa u wanala tshino tshifhinga ndi vhone ndi kale ri tshi khou vha ṱoḓa ndi khou ḓo ḓivha zwa uri mutsiko wa uyu mushumo muswa wo vha Mudzula Tshidulo wa board ya SABC u khou tou tshimbila nga nḓila ḓe no ri khou lwa nazwo musi mupresidennde vha tshi ri fha hovhunoni vhuḓifhinduleli a uri ri thuse u rangaphanḓa hetshinoni tshiimiswa ro dzhia vhuḓifhinduleli ri tshi khou zwi ḓivha uri a zwi nga ḓo leluwa ndi zwine ngazwo ri khou ita nga nḓila dzoṱhe ri kone u wana tshifhinga tsha u thusa uri hetshinoni tshiimiswa tshi kone u bvelela ro vha ri khou amba hafhanoni before ri tshi thoma uri mathada a hone ende ndi manzhi fhedzi ri na lutendo lwa uri ri tshi khou shumisana na vheiwe noṱhe sa vhashumi vha fhano SABC na vhurangaphanḓa ha vheiwe zwi a konadzea uri ri tandula noni mathada ri ite uri hetshinoni tshiimiswa tshi kone u bvelela tshi kone u swikelela tshipikwa tshatsho tshe tsha sikeliwa tshone zwino ndi khou ṱoḓa uri ri bve kha Mudzula Tshidulo wa board ya SABC ndi khou ṱoḓa u ḓivha nga Vho Ramukumba vhane vha ḓivhidza uri village boy ndi khou ṱoḓa u ḓivha uri musi vha tshi khou aluwa vho aluwa nga nḓila ḓe nahone vha alutshela gai nṋe ndi muthu o bebiwaho kha muvhundu wa Tshifudi hangeini hayani Venḓa ndi ri vhathu vha no wela nga fhasi ha Tshivhasa ro bebiwa haningei ndo alutshela haningei ro ḓi tou aluwa mahayani ngauralo ro lisa mbudzi ro lisa kholomo ro dzhena zwikolo haningei mahayani ri tshi ya tshikoloni nga milenzhe ngauralo so ro aluwa kha muṱa une vhabebi vha tshi funesa nga maanḓa zwa pfunzo so vha ri ṱuṱuwedza uri ri konḓelele kha tshikolo uri arali ra nga konḓela kha tshikolo ri nga vha na vhumatshelo ha khwine so ri sedza murahu wa zwi vhona uri dziḽa dzi ndayo dze wa dzi wana murahu na musi khamusi wo sa dzi pfhesesi nga tshifhinga tsha hone zwa zwino wa kona u zwi vhona uri zwo vha zwi zwo u thusa ngauri tshiṅwe tshifhinga wa tshi pfha uri a tou nga ri vha khou khwaṱhisesa tshanḓa vha tshi vhudza uri nga tshifhinga tshikene u funa u vha wana u vha hayani ngauralo mara fhedzi zwino ra u tshi dza murahu kona u zwi vhona uri zwo ri thusa uri ri kone u swikelela hune ra vha hone zwino kha sia ḽa pfunzo u bva haningei Gonela primary school u swika na musi vha zwi ḓivhisa hani zwezwo zwi amba zwori na musi dzi kha ḓi u vhuya ngauri na zwithu zwinzhi zwine nda khou yo zwi amba hafha zwine vha khou ḓivhusa zwori ndi ḓivhisani fhedzi ndi a zwi ḓivha kha ri ḓo lavhelesa uri mafhungo a tshikolo o no tshimbila nga nḓila ḓe so ndo dzhena tshikolo Gonela sa zwa sumbedzisa zwone primary ndi tshi bva primary ya Gonela nda ya tshikoloni tsha sekondari tsha Mpandeli ndi hone fhethu he nda dzhena hone musi ri tshi khou amba kha tshikolo tsha fhasi then ndi tshi bva Mpandeli nda ya University of Pretoria ndi hone he nda ita hone degree yanga ya u thoma ya BCom Financial Accounting ndi tshi bva hafho nda ya University ya KwaZulu-Natal University of KwaZulu-Natal ndo swika nda ita BCom Financial Accounting ya honors ine ya vha na CTA ine ya vhidzwa upfhi ndi Certificate of Theory of Accounting heinoni ndi yone ine ya kona u ita uri muthu a kone u swikelela hune a ḓiwana a tshi khou vha chartered accountant so wo vha wone muloro wanga wa uri ndi tevhele heinoni nḓila ndi ngazwo ndo ita heinoni BCom honors ya CTA KwaZulu-Natal and ndi tshi fhedza hafho nda ita dzi articles dzanga ofisini ya Auditor General head office ngeni Pretoria nda ṅwala milingo ya u qualifya u vha chartered accountant nda vha chartered accountant then nda ita Masters of Business Administration kha business school ya Henley Business School ndi business school ya University ya Reading ine ya wanala United Kingdom and then nga nnḓa hezwo hu na dziṅwe dzi khoso pfhufhi dzine ndo dzi ita dzo vhalaho dzine dzi nga ri dzhiela tshifhinga fhedzi zwa zwino ndi kati na PhD
ine nda khou ita na University of Pretoria, so ndo decide u humela he nda thoma hone degree yanga yo thoma ngauri ndi khou vhona ungari i ngavha degree yanga yo fhedzisa. Tichilesiwa Phalaphala FM chikolo cho dzhenwa pa 086 0002503 kana vha kha Facebook kana vha shumisa Twitter hune vha nga siya mbudziso dzavho ngauri ndi ḓo vha ṋea tshikhala tsho uri na vhone vha kone u vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo. Fhedzi zwa zwino kha ri thomele fhure ngafha. Dipfeni na mutakalo ḓuvha na ḓuvha musi munwa ugambu wami herbal remedy. Ugambu wami i thusa nga malwadze a fanaho na diabetes, mutsiko wa malofha, arthritis, zwilonda, ulcer, tswio, warts, piles na thaidzo dza vhafumakadzi, u engedza dzangalelo ḽa vhudzekani, u takusa CD4 khawu, u sa fara khole, thaidzo dza lukanda. I wanala mavhengeleni yoṱhe a Boxer Superstores. U wana zwinzhi nga vhuḓalo fonelani 082 573 5443. Gambu wami sa sinda sonke. Phalaphala FM rinani misi yote. Rodigeda ka Phalaphala FM. Tshipembe nṋe na vhone roṱhe mthetshelesi wa Phalaphala FM namusi Rodigeda na vho Khathutshelo Ramukumba vhane vha vha Mudzula Tshidulo wa board ya SABC vhone vho tendeliwa uri vha kone u vha tshipiḓa tsha mbekanyamushumo ende vha songo hangwa uri live arali vha tshi khou ṱoḓa uri vhone uri ro tou itisa hani vha shumise Facebook hune vha ṱoḓa Phalaphala FM ri nanu misi yoṱhe. Ndi khou ḓi lavhelesea mafhungo ori village boy ndi u bva murahu hangei nga vho 2005 vha tshi posta nga maanḓesa hafha kha dzi Facebook vha ṅwala uri village boy zwi vha zwi khou ṱuṱuwedziwa nga mini? Zwavhuḓi mafhungo mulwane a vha a u ṱanganedza hune nda bva hone ngauri ndi vhona ungari ndi zwithu zwa ndeme uri ri ṱanganedze hune ra bva hone ngauri nga maanḓa kha arali wo ḓiwana wa vha na mashudu nyana a uri arali wo swikelela hune wa swikelela zwiṅwe zwithu vhutshiloni u itela uri u kone u ṱuṱuwedza na vhaṅwe vhane vha vha murahu uri vha kone u zwi vhona uri hune wa bva hone a hu iti uri kana a hu ambi uri hune wa ḓo fhelela hone. So musi ndi tshi ḓivhidza village boy kana village accountant musi ndi tshi khou fha vhathu dzi tsivhudzo dza zwa masheleni kha dzi Facebook na dzi Instagram na Twitter ndi vha ndi tshi khou ṱoḓa uri vhathu vha vhe na u kona u ṱanganedza uri huṅwe na huṅwe hune muthu a vha hone u a kona u ḓibveledzisa kana u a kona u swikelela mvelaphanḓa kana u a kona u swikelela miḽoro yawe. A zwi ṱoḓi uri muthu a ḓiwane a tshi khou bva vhuponi ha dzi ḓoroboni uri a ri hezwi ndi hone ndi nga kona u zwi swikelela. Muthu muṅwe na muṅwe a kona u swikelela miḽoro arali a ḓiṋetshedzela khawo. Vho rangaphanḓa madzangano manzhi ane a vha uri a vha a tshi khou ṱuṱuwedza vhaswa kana a tshi khou ṱoḓa u vhona vhaswa vha tshi swikelela zwiṅwe zwithu zwo vha zwi tshi khou bva gai? Zwavhuḓi ndi nga amba uri musi ndi tshi khou aluwa ndo vha muthu wo takalela u ḓidzhenisa kha madzangano a zwitshavha. Musi ndi tshi kha ḓivha hangeni Mpandeli ro vha ri na debate ra tshi ita zwa dzi debate ri tshi ṱaṱisana zwiṅwe zwikolo haningei. Ndo vha ndi muṅwaleli wa debate wa komiti ya debate musi ndi tshi kha ḓivha Mpandeli. Ra dovha hafhu nda vha tshipiḓa tsha matshudeni vhe ra thoma tshiṅwe tshiimiswa tshine ra tshi vhidza uri uniform parade. Kha uniform parade zwa ra vha ri tshi ita zwone ndi zwa uri hezwi khandije uri hainoni maitele raro a tswela kha beauty contest. Fhedzi vhudzuloni ha uri matshudeni vha ambare zwiambaro zwa mavhaivhai na mini rari matshudeni vha ambara uniform yavho vha ya vha ṱaṱisana na zwiṅwe zwikolo na vhone havho vha zwiṅwe zwikolo vho ambara dzi uniform dzavho. So ro vha ri tshi khou ṱoḓa u ṱuṱuwedza na u ita uri ngauri beauty contest yo rala i ṱoḓa uri khamusi muthu avhe na masheleni o kona u renga zwiambaro zwine a ḓo zwi shumisa a tshi khou ita dzi contest dzedziḽa nga u rala. Mara fhedzi arali ra nga ri khou shumisa uniform muthu muṅwe na muṅwe u a kona u swikelela ngori a tshi tenda uri hezwiḽani zwithu zwa tshi thusa kha u fhaṱa vhuḓifulufheli kha matshudeni. So ndo zwi thoma nga u ralo zwi tshiya na musi ndi tshiya university nda shuma kha radio ya university ndo vha ndi DJ University of Pretoria kha radio tax. So ndo funa u ḓidzhenisa kha zwa madzangano na kha madzangano a politiki ndo ḓidzhenelela khawo. So u vha tshipiḓa tsha thandululo ya khaedu dzine ra vha nadzo sa shango zwo vha zwithu zwe zwa vha zwi kha nṋe
musi ndi tshi khou aluwa zwa dovha hafhu zwa ṱuṱuwedza na uri na fhethu hune nda ṱoḓa u shuma hone ndi ṱoḓe fhethu ho tou raloho hune hu mpha tshikhala tsha uri ndi kone u thusa kha u bveledzisa shango ḽashu ḽa Afrika Tshipembe. Zwa zwino ndi khou ṱoḓa u humela murahu ngei kha mushumo une vhone vha u ita, ndi khou ṱoḓa ḓivha uri hu tshi pfhi oyu ndi mudzula tshidulo wa bodo ya SABC, mushumo wa ḓuvha na ḓuvha ndi u itani? Zwavhuḓi kha musi tea u shuma nga ṱalutshedza vhuḓifhinduleli ha bodo sa tshiimiswa tshone tshine. Vhuḓifhinduleli ha bodo ndi u vhonelela uri hu na kha ndi ri strategy tsha dzangano kana tsha organization tshi a ita uri tshi vhe hone, hetsho strategy tshi vhe tshi khou livhana na mandate kana zwine hetsho tshiimiswa tsho sikelwa uri tshi ite zwone. Sa tsumara ri tshi nga amba nga fhano SABC sa bodo ri na vhuḓifhinduleli ha uri ri ite strategy tshine tsha ḓo ita uri nḓivho ya SABC ya u funza na u takadza vhathu na u khandri u ita uri vhathu vha ḓivhe zwino khou itea hone shangoni I bvelele, zwine zwa amba uri rine ri funa u ita sari tshine tsha ḓo ita uri heyi nḓivho ye hetshinoni tshiimiswa tsha sikelwa zwone I swikelele. Hezwi ro no ita tshilani strategy ngoralo ri tshi fha management vhane vha ḓo vha na vhuḓifhinduleli ha uri nga ḓuvha nga ḓuvha SABC hu khou itiwa zwithu zwine zwa ḓo ita uri hetshinoni tshipikwa tsha uri ḽino dzangano ḽi vha hone tshi swikeleliwe. So vha na vhuḓifhinduleli ha uri hu tholiwe vhathu vhane vha ḓo kona u ita mushumo, arali vhe ni tshi khou ṱoḓa dzi goloi dza u tshimbila ngadzo ni tshi ita dzi broadcast nnḓa zwi hone nga u ralo nga u ralo. Hu ḓi vha na vhuḓifhinduleli hune ra vha naho hone ha u ita uri dzi policy dzoṱhe dzine dza langa mashumele a fhano ri funa uri ri ite uri dzi vhe hone, ri dzi dzula ri tshi dzi sedzulusa uri dzi kha ḓivha dzo livhana na dzikhaedu kana na nyimele ya zwine zwithu zwa vha hone na kha dzangano na kha shango nga u angaredza ngo ralo. Ra dovha hafhu ra ḓi ra vha na vhuḓifhinduleli ha u vhonelela uri management kana vhashumi na vhurangaphanḓa ha dzangano vhu khou ita zwine zwa tea u itiwa nahone vha khou zwi ita vha tshi khou tevhela dzi policy dze ra zwi ita zwone. So ndi hezwo zwine vhuḓifhinduleli zwo ha vha zwone. Zwino hezwi zwi sa tshimbili ndi riṋe vhathu vho fhedzisa vhane vha tea u dzhia vhuḓifhinduleli uri zwa ḓo zwa khakhea hani. Na musi zwi tshimbila ndi riṋe vhathu vhane ndi a tenda uri ri a tea u livhuwa uri zwithu zwo tshimbila. Nda ndi tshi khou vhudzisa hafha na mubveledzi ndi ri arali havha muthu vha sa swika na musi ri vha pota gai, ri vha pota kha nnyi? 2 minete ndi bva kha awara ya vhumalo. Kha ri thome ri fhire ngafha musi ri tshi vhuya ri ḓo dzhia ṱhingo dzavho kha 086 000 2503. Ri pembela ḓuvha ḽa Afrika na vhaṅwe vha vharangaphanḓa vha mashango a Afrika sa murangaphanḓa wa Nigeria Muhammadu Buhari. Strengthen our economy, enhancing security, and making. Murangaphanḓa wa Ghana Nana Akufo-Addo. Now that we have seen the worst of the COVID-19, I can tell you that there were moments during those times when I was distraught. Murangaphanḓa wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa. Please be assured of Zimbabwe's full support as you guide our deliberations. Itahe wa minete ndi bva kha awara ya vhumalo. Vha ḓo ri farela mthetshelesi wa Phalaphala FM afho kha mungo wone wa vhori a ungo tsha fhelela zwavhuḓi. Ndo no ḓi ṱanganedza muledza avhanoni u pfhi vhone vho vhuya vha vha Mr Mpandeli. Ya no ndi heyo miṅwaha ye nda khamba yo no ri ro vha ri tshi ita uniform parade na beauty contest ro vha ri tshi ita na yone tsha to mulaṅwaha zwavhuḓi mara nga ri ndi vho 95 hanefha 96. Musi ri tshi khou aluwa ri avha na dzikhonani dzine dzi a shela mulenzhe nga maanḓa kha zwine ra vha zwone zwenezwo ri tshi kha ḓi vha vhaṱuku na musi ri tshi aluwa. Ndi dzi fhedza dziṅwe dza dzikhonani dzavho dzine kha musi dzo shela mulenzhe khori vhone vha vhe zwine vha vha zwone? Ndi vhathu vhanzhi vhane ndo aluwa navho ndo tshila navho zwavhuḓi. Hezwi ndi khou amba ngaurali he vhege yo fhiraho weekend yo fhiraho ndo vha ndi hayani Venḓa ngeno Tshifuḓi ro vha ri khou vhulunga muṅwe wa dzi ṱhama hanei ro thoma u ḓivhana ri kha ḓivha primary ra aluwa ri vhangana ri tshi tshila roṱhe secondary na zwino nga murahu musi ro no vha vhathu vhahulwane vhane vha khou shuma na ro vha ri dzi ṱhama Robert Mudau
ndi muṅwe wa muthu ane ndo tshila naye tshifhinga tshilapfhu nga maanḓa muṅwe ṱhama yanga khulwane nga maanḓa kha heneiḽa miṅwaha vhathu vhane ndo to u ḓivhana navho u bva haningei murahu ri tshi kha ḓivha vhaṱuku vhane na zwino ri kha ḓivha vhathu vhane ri kha ḓivha ro farana Ramashia Mbonini roṱhe ri bva haningei Tshifudi ndi vhathu vhane ro vha ri tshi ṱuṱuwedzana nga maanḓa kha masia oṱhe a vhutshilo hu si ri fhedze kha zwa tshikolo na kha masia a vhutshilo ho fhambananaho uri ri ḓi fare zwavhuḓi na musi zwino zwo rali ro no vha vhanna vho malaho ro no vha vho khotsi na mini ri kha ṱuṱuwedzana uri kha ri ite uri miṱa yashu i tshimbile zwavhuḓi vhane vha vha uri vha khou ḓidzhenisa kha vhubindudzi na kha zwizwo ri a tikana na nga mihumbulo ri a thusana nga uralo ndi vhathu vhane ndo tshila navho ndo aluwa navho u bva murahu haningei ndo namba nda pfha vho amba mafhungo o ri vho mala zwi amba zwori vha na muḓi vha na mufumakadzi na vhana yes ndi na mulaedza fhano une wa khou bva kha muṅwe muthu ane ndi soko fulufhela uri u tsinisa navho kha ri pfhe khoyo Lokovera Nichipise Jones na matechelesi ono khou mandi TV na mispini zwi gai uri nne ndo dzhena goneni fhedzi nda ḓi amba uri hu na zwithu zwinzhi nga maanḓa zwe ra dzudzanya kha ino mbekanyamushumo zwine ri ḓo ri tshi zwi amba kana musi ri tshi zwi tamba vha ḓo mangala ro zwi wana gai khoyi mungu Lokovera Nichipise Jones na matechelesi ono khou mandi TV Chilamatanda Khathutshelo Ramukumba ro aluwa roṱhe fhaḽa kha ḽa Tshifudi ḽine ḽa vha fhasi ha vhurangaphanḓa ha vhalavhelesani kha kusika mushungwa ro aluwa ri tshi tamba roṱhe bola ro aluwa ri tshi dzhena roṱhe tshikolo Gonela Primary School ra ṱhaphudza ra ya Mpandeli Secondary School he ene ava a tshi ita dzi accounting ine ri tshi ita dzi history and geography zwa itea ndi mafhungo ori nga ṅwaha wa 1996 ro ḓo ṱhaphudza fhaḽa kha grade 12 Mbandeli he ene a vho ḓo ya University of Pretoria nne nda ḓi wana ndi tshi khou ya University of Venda fhedzi zwe zwa itea ndi zwori vhukonani hashu a vho ngo fhela henefho ro ḓiri ri tshi fhedza ri tshi ḓi vhuya ra ḓivha ri tshi khou ḓivha vhathu vhathihi o vha muthu we ra farana u swika zwino na zwino ri ḓivhidzana vho Sikhwi zwithu zwe zwa thoma haningei ri na miṅwaha ya vho 14, 15, 16 kha u bvelela hawe nṋe ndi ri ndi u bvelela ha shango ḽashu ḽa Tshifudi ndi u bvelela ha muṅwe na muṅwe nga vhanga ḽa uri ndi muthu ane ha ḓi kukumusi ndi muthu ane u na vhuhwavho so ndi ri kha khathui ndi ni tamela mashudu kha bvelephanḓa na u thusa lushaka kha bvelephanḓa na u vha asset kha tshitshavha ndi ri khathui the sky is the limit isani phanḓa na u bvelela isani phanḓa na u ṱuṱuwedza vhaswa isani phanḓa na u vha ṱuṱuwedzo kha vhana vhane ri khou vha alusa ndi khou livhuwa ndaa vho Sikhwi vho ya vha dzhena Univen vhone vha dzhena Pitori fhedzi vhushaka vhewo a vhu ngo vhuya ha thithisea na luthihi ndi ya ndeme nga nḓila ḓe no ndi vhushaka ndeme nga maanḓa nda ndi khou ṱoḓa mazwino zwe a tshi ri thithi kha nṋe ndi Sikhwi ndi kuṅwe kuṱori kune ri na tshifhinga tshiṅwe tshifhinga ndi ḓo ku ṱalutshedza kune ku tshimbilana na maaluwele ashu hezwo nda ndi khou amba uri ndi a takalela u ṱanganedza hune nda bva hone na u zwi ita tshipiḓa tsha zwine nda vha zwone hetshi tshiṱori tsha dzina ḽa Sikhwi tshine nda khou ri ḓo tshi amba ḽiṅwe ḓuvha tshi bva musi hu na magomelelo maḓi a sa khou wanala zwitentsini hu tshi tou vha na gwedzo ḽithihi ḽine muvhundu woṱhe wo tsha khaḽo u tshi swika wa dzula ngeni wa fhedza kha musi awara 2-3 wo fola line wo lindela u wana maḓi hu na zwiṅwe zwo iteaho haningei zwo zwa ita uri ri fhedze ri tshi ri Sikhwi fhedzi Chilamatanda ndi muthu ane ndo tshila ndo aluwa naye ndi muthu ane na zwino ri dzula tsini na tsini so ri vhathu vhane ri a ṱuṱuwedzana nga maanḓa kha
Sikwi ndi ramabindu ndi muthu ane kha nṋe ndi tshi musedza ndi mbona a ṱuṱuwedza khulwane nga maanḓa and namusi a tshi khou amba hafha kha nṋe uri kha ndi ise phanḓa na u ṱuṱuwedza vhaswa na mini ndi vhona uri ndi muṅwe wa vhathu vhane ndi tshi lavhelesa hune ra bva hone nga maanḓa sa zwino sumbedza uri ri bva mahayani ndi muṅwe wa vhathu vhane vho bvelwaho vhane ndi muvhona a tsumbo yavhuḓi kha tshitshavha ndi vhona ungari na vhaswa vhanzhi vhane vha bva muvhunduni wa shangoni ḽashu ḽa Tshifudi na kuṅwe fhethu mashangoni fhethu ha mahayani vha nga guda zwinzhi khaye vha kona u zwi vhona uri muthu u a kona u bvelela nga zwine a vha zwone. Tshiṅwe tshine nda tshi takalela nga maanḓa khaye ndi tsha uri o tsumbo ya zwithu zwine nda dzulela u vhudza vhunzhi ha vhaswa uri kha maḓuvha ano a ṋamusi a ri ngo tsha tou tea uri ri khou ya tshikoloni ri tshi khou yela uri ri khou ya tshikoloni uri ri kone u ḓo wana mushumo ri funa u wana kuhumbulelo kwa uri kha ri ye tshikoloni uri riṋe vhaṋe ri ḓisikele mishumo ri dovhe ri sikele na vhaṅwe vhathu mishumo ri dovhe ri thuse na kha u ḓidzhenisa kha u bveledzisa ikonomi ya shango ḽashu na u thusa shango ḽashu u lwa na mathada ane o livhana nao ane avha a u konḓa mishumo na vhushayi na u sa lingana ha vhathu ndi muṅwe wa vhathu vhane ndi vhona a khou ita zwithu zwavhuḓi nga maanḓa. Una FM ine yo thola vhathu vhanzhi vhane vha khou kona u ṱhogomela miṱa yavho lune u khou thusa uri shango ḽashu ḽi bvele phanḓa ndi tsumbo yavhuḓi nga maanḓa na nṋe ndi a ṱuṱuwedzea nga maanḓa nga u vhona mvelaphanḓa ine avha nayo zwi a mpha na u ṱuṱuwedzea na nṋe uri ndi shume ndi tshi ya phanḓa. Vhaswa ndi vhone vhumatshelo ashu ende ndi vhona unga ri nga ngoho zwa vhukuma ndi vhone vhathu vhane vha vhori ri a fanela u shela nḓivho khavho ri kone u ḓiwana ri tshi khou vha na vhaswa vhane ra ḓo ḓiudza ngavho matshelo ende a si vhaswa vha Tshifudi fhedzi vhane vha nga vha vha tshi khou ṱuṱuwedziwa nga kutshilele kwavho. Ndi tama u ḓivha uri ndi zwifhio zwiṅwe zwa zwithu zwine vha khou ita zwone zwine zwa ṱuṱuwedza vhaswa kana zwine vha khou zwi ita nga vha muvhunduni wavho zwine kha musi ndi u itela u thusa vhaswa. U thomani murahu hangeni ndi tshi kha ḓivha CEO ya NYDA ndo thoma tshikwama tshine tsho vha tshi lavhelesana na u thusa vhaswa vhane vha vha zwikoloni vhane vha bva miṱani i shayaho ine ro vha ri tshi thusa kha musi nga zwino nga dzi uniform na zwithu zwine zwa nga zwienda zwo ya tshikoloni kha vhathu kha vhana vha vhasidzana ro vha tshi khou thusa nga zwithu zwino nga dzi pads uri vhana vha kone ya tshikoloni tshifhinga tshoṱhe hu sino thithisea na mini ngauralo ndi zwithu zwine ro isa phanḓa no zwi ita na u thusa vhana vhane tshiṅwe tshifhinga vha u tou ḓa vha ri ndi khou ṱoḓa ya tshikoloni a thina tshelede yo redzhistara kana a thina tshelede ya zwifhio na zwifhio ri khontinua na u thusa nga u ralo ngauri ndi tendelana na zwe amba zwone zwa uri vhaswa ndi vhumatshelo hashu na nṋe ndi tshi sedza hune nda bva hone kana nyimelo yavha i hone muṱani washu ndi tshi aluwa ndi a kona u zwi vhona uri tshiṅwe tshifhinga vhushayi ha vhabebi vhu a kona u ima phanḓa mvelaphanḓa ya ṅwana so ndi nga zwine nda vhona uri ndi zwa ndeme uri hune ra kona u thusa hone a ri thuse na kha dzi club dza mahayani dza dzi bola na mini vha ḓi ḓa vha ri vha khou ḓo thusiwa kha musi nga gere vha khou ḓo thusiwa nga dzi bola kana nga dzi khokho ri a thusa ri tshi khou itela uri havhanoni vhaswa vha songo ḓala zwiṱaraṱani vha kone u vha kha zwithu zwine zwa vha thusa u vha uri vha dzule vha kule na zwithu zwine zwa nga thithisa vhumatshelo havho. 086 0002503 na tshifhinga tshi vheta hafu vha kha warai vhumalo ndi khou tama u ḓivha kha vhono uri ndi mini tshine vha tama u vhudzisa Vho Ramukumba kha 086 0002503 kana vha kha Facebook vha ṱoḓa Phalaphala FM ri nanu misi yoṱhe Twitter @msp_dj kana @phalaphala vha vhudzise tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha tama u vhudzisa kha ri pfhi rono vha na mthetshelesi na Phalaphala lokovhela Phalaphala ai sumbedza afho usina muthu fhedzi ndi dovha hafhu nda vha na muṅwe muungo onde kho ḓo ri musi ri sathu dzhia ṱhingo ri thome ri u thetshelese mungo wone khoyo. My husband ndi muthu ane avha na lufuno towards mufumakadzi wawe na vhana vawe and towards everybody as a whole. He loves people like muthu anga u avafuna vhathu. And he always makes sure uri as a family una tshifhinga cha uri uita tshifhinga cha uri a spende na rine. It doesn't matter uri u busy zwingafhanani.
He's always has our back as a family. And on his new chapter, on his new journey, we would like to wish him all the best. And we know he's gonna do a wonderful job because we believe in him. And we love him so, so, so much. Ndi mfumakadzi wanga ndi mpho akuve ambuza uri vewe ndikhamba naye hai tindo diamba rito zwirwa ngo rali kha ino mbekanyamushumo ndi kho ḓo ḓivha zwori vha mufariside nahone vha khotside ri tshi khou dovha fhuravhelesa uri zwa zwino vhono vha na mushumo une wavha uri u vha u tshi khou ṱoḓesa nga maanḓa tshifhinga tshavho fhedzi ri tenda u pfha mafhungo upfhi vhone vha muthu wa muṱa vha ṱhonifha muṱa ende vha ya ita tshifhinga tshoṱhe tsho uri vha kone u vha na muṱa. Ndi tenda kha uri mubebi u funa u vha hone kha vhutshilo ha vhana vhawe kana kha u aluwa ha vhana vhawe ngauri zwi thusa uri a kone u vha thusa u pfesesa uri vha tshila hani vha tshi yo ḓi wana vha kha ḽifhasi ḽo ṱangana na vhathu vhanzhi na vhaṅwe vhana vhane vha bva miḓini yo fhambanaho hune milayo yo fhambananaho. Arali ndi tshi tou humela murahu zwavhuḓi tshifhingani tsha musi ndi tshi kha ḓivha CEO ya NYDA tshiṅwe tsha tshithu tshihulwane nga maanḓa tshe tsha ngita uri ndi swikele hune nda dzhia tsheo yo ṱuwela mushumo tsho vha tshigai tshinoni tsha uri nda ndi sa khou ḓiwana ndi na tshifhinga tsho vha na vhananga ndo vha ndi tshi ḓiwana ndi mashangoni a nnḓa tshifhinga tshilapfhu nga maanḓa na musi ndi hone fhano Afrika Tshipembe ndo vha ndi tshi vha ndi khou tshimbila dzi province dzo fhambananaho nga mushumo ngo ralo zwe nda swika nda zwi vhona zwa uri vhana havhanoni vha khou hula mara athi vha ḓivhi zwavhuḓi vhuḓi zwa nyita uri ndi zwi vhone uri khamusi ndi thome ndi dzhie tshifhinga nyana uri ndi kone u ḓiwana ndi kha mushumo une wa ntendela u fhedza tshifhinga tshilapfhu na vhana na mufumakadzi uri ndi kone u ḓivha havhanoni vhana navho vha kone u ḓivha khwine. Zwo vha zwino vha nga nḓila yeḽani ya uri arali nda swika hayani nda ri vhege ḓaho ndi khou ya Washington vhana vhavha vha khou tamba PlayStation na khou pfhi okay vha vha khou isa phanḓa zwa zwino vha normal nda zwi vhona uri zwi to nga ri zwono yes so tsho vha tshiṅwe tsha zwithu zwihulwanesa nga maanḓa zwe zwa ita uri ndi swikele kha tsheo ya uri ndi ḓi rwele mushumo nga hetshiḽani tshifhinga so sa zwe nda khou sumbisa zwone ndi muthu ane a tenda uri sa khotsi ndi funa u vha hone for vhananga mara hafhu sa munna ndi funa u vha hone for mufumakadzi wanga so kha hetshinoni tshifhinga na musi mushumo i hone i tshi khou ṱoḓa tshifhinga tshatsho tshikolo na tshone tshi hone tshi khou ṱoḓa tshifhinga tshatsho sa zwe nda sumbedza uri ndi kha ḓi isa phanḓa ndi khou ita PhD nga tshifhinga tsha zwino ndi a lingedza uri ndi wane tshifhinga tsha u vha hone kha vhana tsha dovha hafhu nda vha hone kha mufumakadzi wanga. Aya mathadera ri tshi khou amba ri musi ri tshi kha ḓi tou thoma u dzula afho uri u tou nga ri koporasi ya khasho ire mathadera manzhi a i nga ḓo ita uri vha sale vha si tshe na tshifhinga. No ri ḓo zwi manage ri ḓo ita uri tshifhinga tshi vhe hone a thi ri fhano zwine zwa vha ndi zwa uri a si fhethu hune nda khou lavhelela uri ndi vhe ndi hone ḓuvha nga ḓuvha sa izwo sa zwe nda ṱalutshisa zwino uri sa board riṋe mushumo washu ndi oversight kana ndi u vhonelela uri vhurangaphanḓa ha management vhu khou ita zwine zwa tea u itiwa nahone vhu khou zwi ita nga nḓila ye ra tendelana ngazwo uri zwi tea u itiwa nga u rali uri kone u swikelela tshipikwa tshenoni tshiimiswa lune ndi vhona uri ri ḓo kona u fara tshifhinga ra ita uri vhana vha songo sala vha tshi khou u salela murahu kana mufumakadzi a songo pfha ungari hu tou nga ri hone na zwiṅwe zwo no shandukaho. 086 0002503 phalaphala ava una muthu 086 0002503 kana vha ya kha Facebook kana vha ya kha Twitter vha ṱoḓa Phalaphala FM ri nanu misi yoṱhe vha songo angwa ri live hafhaḽa kha Facebook na kha YouTube Phalaphala Lokovela ya uri ndi hune ndi nga vhusa ni ngei ndi khou amba na nnyi I was for GM ndi khou amba na nnyi GM ndi khou amba na GM ya vho GM ro dzula na vho Ramukumba ba ya ri do
Ramukumba, nokukhomba ngaso cha SABC wena ukwasa wo abadombuzo ndikuyelwa kamurawa driver police habone bado tuchelesana jioni tere na bo GM bana mbudziso mbudziso ya mthetshelesi ungaifhindula nga nḓila ya uri arali ri tshi lavhelesa license ine SABC yavha nayo ine ya bva kha ICAS huna zwithu zwine ya dodombedza zwone uri SABC ifuna uri izwi ṱhogomele kha hezwo zwithu zwine zwo dodombedziwa kha license ya SABC ndi mafhungo manzhi ane avha a uri SABC ifuna swikelela nga vhathu vhoṱhe SABC ifuna uri ise tshumelo kha vhathu vhoṱhe nahone SABC ifuna ita uri vhathu vhoṱhe zwi sina ndavha u ya nga mirafho kana uri ndi vhafumakadzi kana ndi vhana kana ndi mini vha funa u ḓiwana vha tshi khou kona u wana tshumelo ya SABC zwine zwa amba uri ndi ngazwo zwine vha ḓo wana uri sa SABC ri a kombetshedziwa uri ri vhe na dzi program kana dzi tshumelo dzine dzo sedzana na zwa vhurereli zwo sedzana na zwa pfunzo zwo sedzana na mvelele yashu nga uralo nga uralo so heinoni license I ṱoḓa hafhu uri vhathu vha nonga sa mthetshelesi vhane vha vha uri vha na vhuholefhali dzi tshumelo dzine ra ṋetshedza dzone dzi vha ṱhogomele na vhone kana dzi swikelele hune dza aḓiresa dzi needs dzavho so sa musi ro to swika zwino ri tovha na ṅwedzi fhedzi nga murahu musi ṅwedzi na maḓuvha nyana nga murahu musi muphuresidennde vho ri thola uri ri thome u shuma fhano zwiṅwe zwa zwone ri ḓo ri khou zwi ita musi ri tshi khou lavhelesa tshumelo ine ya khou ṋetshedziwa nga SABC nga u angaredza zwi sina ndavha uri ndi television kana ndi radio ri ḓo vha ri tshi khou sedza uri hedzi tshumelo dzo vhekanyiwa nga nḓila ine dzi khou u swikelela dzi ṱhoḓea dza license zwine zwa amba uri ri ḓo vha ri khou lavhelesa tshiṅwe tsha zwine ri ḓo khou lavhelesa ndi zwa uri vhathu vha no nga sa mthetshelesi vhane vha vha uri ndi vhaholefhali tshumelo dza SABC dzi khou kona u vha ṱhogomela na vhone zwino arali sa mthetshelesi kana sa muthu kana mufuni mtikedzi wa tshiimiswa itshinoni tsha kana SABC ndavha ndi tshi khou vhona uri zwoṱhe zwo zwe vhone vha zwi amba ndi khou vhona ungari a zwi khou tevhedziwa ndi sa fhi mulandu vha kona uri vha ise mulandu kha tshiṱitshi tshine vha thetshelesa tshone ndi ḓo zwi amba nga nḓila mbili ho rali sa kha Phalaphala FM huna muthu ane a vhidziwa upfhi ndi programs manager thi ḓi ndi zwi vhesa nga Tshivenḓa ndi hone fhethu ho thoma kha programs manager sathu ya kha mulanga tshiṱitshi ndi mulangadzi mbekanyamushumo mulangadzi mbekanyamushumo vha kona u ṅwalela kana vha tou founela u amba uri ri khou vhona uri mavhekanyele a mbekanyamushumo dza Phalaphala riṋe sa vhaholefhali dzi khou ri sia nga nnḓa kana riṋe sa vha vhurereli vhukenekene ri khou vhona uri dzi khou ri sia nga nnḓa ri khou ṱoḓa uri na riṋe vho ri ṱhogomeliwe holani muthu u na vhuḓifhinduleli ha u vhona uri mbilaelo dzavho dzi a sedzulusiwa nga tshiṱitshi dza itiwa uri zwithu zwi lugisiwe arali vha vhona uri a vha khou hoyo muthu ha khou vha thetshelesa kana ha khou u responda kha zwine khama vha kona u zwi pfukisela phanḓa kha mulanga tshiṱitshi vha kona u zwi pfukisela phanḓa na kha mulanga dzingu nga u ralo arali zwo konḓa tshoṱhe vha swika na fhano Plan Park hune havha na vho CEO zwa bala kha vho CEO then zwi ḓa zwondani zwashu ri ḓo zwi ṱhogomela o zwi ḓivha uri ndi nga ndi khou vhusa mbudziso ndi khou shavha uri vha ḓo wana ho no vha na dzi inbox kha Facebook u tshi pfi hayi ri khou ṱoḓa u ḓisa mulandu ndi ngazwo ndi tshi khou ri khamusi ri na ri ḽi bvisele khagala 086 0002503 Phalaphala Lokovela vha songo ngori na musi Rodigeda na Mudzula Tshidulo wa bodo ya SABC vho Khathutshelo Ramukumba Lokovela Phalaphala 086 0002503 ndi hafho hune mthetshelesi wa Phalaphala FM ra khou ṱanganedza ṱhingo dzavho fhedzi ndi ḓo ita ndi tshi lavhelesa na nga hafhanoni kha dzi Facebook na kha dzi Twitter hune nda ḓo ṱoḓa mbuso dzine vhone vha vha nadzo fhedzi sa tu ṱanganedza muṅwe mthetshelesi kha vhandende thome rinwe maḓi musi ri tshi vhuya ḓo ndi tshi khou vhala miledza yavho na mbuso dzavho dzine dza vha kha vhudavhidzani hoṱhe ha thekinoḽodzhi Phalaphala FM
yo saina muwano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ya muwano uyu ro ḓiimisela u vhashela mafhungo a vhukuma maambiwa sa GCA na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiyambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muwano uyu vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412365 Craigall 2024 kana nga email kha bccsa@napsa.co.za. u wana zwinji kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za. Phalaphala FM rinanu misi yote. na tshifhinga muditira fumitahe wa mina itendwe bakha wa raya ptahe ndiye koperasi ya khasho ya Afrika Tshipembe mbeka mshumo ndi Rodigeda na msi Rodigeda na Mudzula Tshidulo wa board ya SABC u divanye kha msi ndilo thoma ri kuba wana ri nga si tsha pura ba wana ende vha zwi ḓivha ndi ri nne vhene ri khou thoma amba navho zwone zwino vhone vha songo vha tende tshikhala tshi nga vha pfuka kha vha shumise 0860002503 kana vha shumisa Twitter kana vha shumisa Facebook hune vha nga siya muledza wavho kana vha to siya mbudziso phalaphala Loko vera mtichirisi ndikwamba nanyi? Ndikwamba nanyi? Ai, apa karifuke. Ene mungu ngauri aba kupfala zwa. Finga mapungu a load shedding ari chitisa nga manda chidabulesa mapungu a network. 0860002503 phala. Loko vera ai musi vhatshiresi vha tshi khou ḓilingedza uri vha vhe tshipiḓa tsha mbekanyamushumo kha vha ri na nṋe vho ndi vhudzisa uri sa vhashumi vho vha fhano kha koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ri ḓo vhuyedziwa nga mini ngo vha na vhone sa murangaphanḓa washu. Nga masiari hafha noni ndo vha ndi tshi khou amba na vheiwe sa vhashumi vha SABC. Tshithu tshe nda tshi amba tshine ndi tsha ndeme nga maanḓa tshine ri a tendelana roṱhe sa miraḓo ya heinoni board ya SABC ndi tsha uri asset croness ine heinoni koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ya vha nayo ndi vheiwe sa vhashumi. A huna SABC hu sina vheiwe sa vhashumi lune zwine rina ra ḓo ita zwone ro ri tshi fhedza u amba na vheiwe ra amba na vharangaphanḓa vha dzi union commitment yashu kana zwe ra ḓi ṋetshedza zwone ndi zwa uri ri ḓo lavhelesa uri dzi policy dza hetshinoni tshiimiswa dzi ite uri vhashumi vha kone u shuma fhethu hune ho lugela u shuma ende hu a ṱuṱuwedza kushumele kana productivity na uri vheiwe ni pfe ni tshi takalela u ḓa u shuma SABC ni pfe uri SABC ndi mutholi wa khwinesa a ni ṱoḓi u vha huṅwe fhethu. So zwine mushumo washu ndi u ita uri dzi policy dzine ra dzi ita dzi ite uri kushumele kavhe hu kuvha nga heyo nḓila ngori tenda uri arali na vha vhashumi vho takalaho ndi hone SABC tshi ḓo vha na mvelaphanḓa. Lo vha mushumi wo takalaho nṋe ndo takala Phalaphala FM nṋe ndo takala 0860002503 Phalaphala Lokobela Apola meeting na vha ni vha ndikomba nanyi ndi mutshao kwa mandini wocha ukeke vha Mudzula Tshidulo wa board ya SABC ariko vha funi yabo ufiba ko funi ndo livhuwa nga maanḓa. Vha ri khombela vha khosa niwe ri tea u vha ita FM vhane ro to ḓipika nga u funa masiari zwino sa zwi social media ndi pa maanḓa ra ri khou huna million kha social media zwa kwa mara za dziṱhiwe ya kona u swikelela ṅwedzi yetu sa zwino ndi kwamba tshikoni na social media mara ndi na muthu o khethaho a zwi ndo ba mura vapata vhane mori ine tshibungo ndi kwa maitele ndisika kha Phalaphala ngori ya tshikoni zwo swikelela mutshirisi ari khou tou vha pfa zwavhuḓi nda ndi tshi ḓo humbula uri vha dovhe hafhu vha dovholole mbuso yavho ngauri a vha khou pfala zwavhuḓi na luthihi. A khou
Ndi khou vha pfa zwavhuḓisa zwa zwino vha nga vhudzisa mbudziso yavho. Vho Chauke tingo to vha pfa zwavhuḓi fhedzi vho amba mafhungo a ID vha amba zwa Thabani Molo fhedzi nda ndi tshi ḓo mbole vha dovha vha vhuye ri kone u pfa zwavhuḓi mbudziso yavho. 086 nṋe tiko vhenda ṱoḓa uri a thi khou dzhia ṱhingo dzavho dzo eḓanaho nga nṱhani ya uri vhone vha ḓo sala vha tshi ri mispia vha sa khou ṱoḓa uri nṋe ri ambe na Mudzula Tshidulo wa board ya SABC. Zwino vhone kha vha foune hezwo zwino vha kone u vha tshipiḓa tsha ino mbekamishumo. Lokovhela phala ndi khou amba na nnyi? Bakwamana mla bakopa nda kumulisa ine vare no sai vha tshiri vha ḓivhana vha khou dzhenelela vha kha zwa politiki bangini zao vha kha ḓi dzhenelelana na u lara kha ḓi dzhenelela ndi tshifhinga tsho ri vha khou ḓisala mura kha zwa politiki na vha ḓo thetshelesa radio mbudziso khayo. ndo vha ndi tshipiḓa tsha zwa politiki tshifhinga tsha murahu fhedzi miṅwani ya murahu yo vhalaho tshifhinga tshoṱhe tsha bala zwa vhusia ndi si tshavha muthu ane ndi nga muri a re active kha mafhungo a politiki. So zwa zwino a huna dzangano ḽine nda nga ri heḽi ndi dzangano ḽanga, ndi ḓi tou vha muthu muṅwe na muṅwe ane nda ḓi lavhelesa uri tshumelo i khou isa hani lushakani. Tshifhinga tsho vutha tsho swika nda ḓi sedzulusavho sa muṅwe na muṅwe uri ndi ya nda vutha nga nḓila ḓe. Ḓuvha ḽe vha tou vhudziwa upfhi vho i wana poso ndi khou ḓo ri vha ri humele murahu kha ḽeḽi ya ḓuvha vha vha tshi khou ita mini ha itea mini? Zwavhuḓi musi ndi tshi wana hayanoni mafhungo ndo vha ndi mushumo ndo vha ndi kha iṅwe board ine nda vha tshipiḓa tshayo. Ndo vha ndi meeting board i tshi khou bvela phanḓa musi hu tshi dzhena luṱingo lwa amba uri mupresidente vho ita appointment yo khou amba uri vhone vha ḓo vha Mudzula Tshidulo nga u ralo. So ndo vha ndi kha meeting wo meeting wo vha meeting wa ḓuvha ḽoṱhe lune thi ngo tou vha na tshifhinga tsho tou zwi processa zwavhuḓi. Ndo swika meeting uḽani ngo wo fhela u nga ri nga hanefha kha vho iri ya vhurathi nga madekwana. Ndi hone he nda vha ndi tshi vho tou wana na tshifhinga vho tsho uri ndi kone u humela murahu kha musi u fonela kana u fhindula milaedza ya vhathu vha vho founa kana vho rumela milaedza vha tshi khou ri tamela mashudu. So ḽo vha ḽi ḓuvha ḽine ḽo vha ḽi busy nga maanḓa lune a thi ḓivhi uri arali nda ḽa no ṅwana ndi hayani ndo relaxa vho tshi ḓivha ho itea mini fhedzi zwo sokou itea uri ndi ḓi wane ndi mushumoni nga tshetsho tshifhinga. 086 na tshifhinga mbo ḓi tea 10 minete ndi livha kha wara ya vhuṱahe. Ndi khou ḓo ri themeli yo rengisa musi ri tshi vhuya ri sa phanḓa na mbekamishumo ya Rodigeda na musi Rodigeda na Mudzula Tshidulo wa bodo ya SABC. Ro thoma ra fhira ngafha. Ripembela ḓuvha ḽa Afrika na vhaṅwe vha vharangaphanḓa vha mashango a Afrika sa murangaphanḓa wa Nigeria Muhammadu Buhari, strengthen our economy, enhancing security, and blocking murangaphanḓa wa Ghana Nana Akufo-Addo. Now that we have seen the worst of the COVID-19, I can tell you that there were moments during those times when I was distraught. Murangaphanḓa wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa. Please be assured of Zimbabwe's full support as you guide our deliberations during this current session. Murangaphanḓa wa Afrika Tshipembe Cyril Ramaphosa. We have said that the people of South Africa want action, they want solutions, and they want government to work for them. Para FM Ripembela ḓuvha ḽa Afrika. Para FM rinanu misi yote. Rodigeda para FM. Kana musi ndo no ita ngei ndi khou amba mafhungo a Tshidulo tshipisa uri ḓo vha ndi tshi kha ḓivha na mushumo wanga fhedzi hayi ahuna muthu na muthihi ono ḓa kha ino mbekanyamushumo fhedzi a sa ya ngei kha Tshidulo tshi no fhisa. Ri na Tshidulo tshi no fhisa kha ino mbekanyamushumo vha tshi vho thetshelesa mbekanyamushumo ya Rodigeda vha na MSP suka nga vhara ya vhuṱahe fhedzi na musi ndi mbekanyamushumo ya vhuṱhogwa nga maanḓa ngauri ro dzula na Mudzula Tshidulo wa bodo ya SABC na vhone vho tendela uri vha vhuse tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha ṱoḓa u vhudzisa kha 086 02503 kana vha shumisa Facebook Phalaphala FM ri nanu imisi yoṱhe kana vha tou ya live ngei kha YouTube na kha Facebook uri hone ri vha tou ri vhona zwavhuḓi Rodigeda nga nḓila ḓe. Ndi na mbudziso hafho no khou bva kha Diprenzo ari mbudziso yanga kha muyeni washu ndi uri vha muthu ono shuma nga mitangano fhedzi hafho fhethu kha iyo mitangano yavho vha vha tshi khou amba nga tshikhuwa tshine nda khou tshi takalela nga maanḓa ndi uri vha khou amba Tshivenḓa nahone Tshivenḓa tshavho tshi ngo ngalangala ndi Tshivenḓa tsha grade ya u thoma a vha khou vha dzhenisa na ipfhi na ḽithi ḽa tshikhuwa. Ndi khou ḓo ḓivha uri vha zwi konisa hani ngauri vhunzhi hashu rine sa vhavenḓa
luambo lu khou ngalangala a ri ambi Tshivenḓa tshone a ri ambi ra fhedza ri sa dzhenise ipfhi ḽa Tshikhuwa. ya a zwi muto leluwa ngo ralo ngauri ri ḓi wana ri tshi khou shuma nga maanḓa ngeno zwikhuwani and vha ḓo wana uri mushumoni ho ralo vha vha khou shuma na vhathu vhane a si vhavenḓa vhoṱhe ri dzi tshaka dzo fhambananaho lune zwi ita uri vhunzhi ha tshifhinga ri ḓi wana ri tshi khou amba luisimane nga u tou ralo. Fhedzi tshithu tshine nda vhona ungari khamusi kha nṋe tshi a thusa uri luambo lu songo tou ṱuwa tshoṱhe ndi tsha uri ndo ḓi vhudza uri kha vhananga ngauri vhana ri navho ngeno tshikhuwani vha khou dzhena zwikolo ngeno tshikhuwani na dzi khonani dzavho ndi vhathu vhane vha fhano tshikhuwani zwine zwa amba uri tshikoloni hu khou ambiwa Tshikhuwa vhana vhangana vhavho kana dzitshomi dzavho vho khou ambiwa Tshikhuwa. So ndi a lingedza uri musi vha tshi vhuya hafha hayani ndi ambe navho nga Tshivenḓa. Muhumbulo muhulwane uwa uri vha songo pfhi ndi vhavenḓa nga dzina fhedzi vha sa koni u amba Tshivenḓa kana vha sa pfhisesi Tshivenḓa. So zwi ngita uri musi ndi hayani ndi vhe na u karuwa uri ndi funa u amba Tshivenḓa na havhanoni vhana kana ndi funa u amba Tshivenḓa na hafhanoni hayani u itela uri navho vha kone u fara Tshivenḓa. So zwi a nthusa uri Tshivenḓa lu vhe luambo lune ndi a kona u lu amba ḓuvha nga ḓuvha na musi mushumoni musi ndo thoma u shuma na musi ndi tshi fhedza ndi tshi vha ndi songo tshi amba na luthihi. Vho tou vha na ṅwedzi na maḓuvha nyana vha hone fhano kha koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ndi khou ḓo uri vha vhudze lushaka uri tshiimo tsha koporasi ya khasho tshi nga nḓila ḓe. Tshiimo tsha koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe a thi vhona uri ndi mafhungo ane a tou vha tshidzumbe nga u tou ralo nga maanḓa ngauri vheiwe sa vhathu vhane vha shuma kha media vho ramafhungo na mini ndi tshiimiswa tshine ni a dzulela u vhiga nga hatsho zwi tshi khou ya nga zwo uri ndi tshiimiswa tsha ndeme kha shango ḽashu ḽa Afrika Tshipembe. Khaedu khulwanesa ine heinoni koporasi yo livhana nayo ndi ya masheleni. Zwa zwino ri tshi khou amba tshiimiswa itshinoni tshi khou ḓo u ripota mvelelo dzine dzi khou sumbedza ndozwo ine i khou ḓa hanefha kha biḽioni ya dzi rannda kha ṅwaha wa muvhalelano wa 2022-2023. Ndi khaedu khulwane nga maanḓa ngauri hetshinoni tshiimiswa tshi funa u kona u tshila tshi tshi ya phanḓa tshi tea u kona u swikelela tshumelo dzatsho. Arali ri tshi khou amba nga theḽevishini dzi mbekanyamushumo dzine vhathu vha dzi vhona kha theḽevishini dzi vha dzi tshi khou tea u rengiwa kana dzi vha dzi khou tea u bveledziwa zwi tshi khou ṱoḓa tshelede. Vheiwe sa vhashumi vha koporasi ni vha ni khou tea uri ri ni holele uri ni kone u shuma ni tshi ya phanḓa uri mushumo wa inoni koporasi u kone u bvela phanḓa. So heyi khaedu ndi khulwane nga maanḓa musi u tshi lavhelesa maṅwe mathada ndi ane u nga amba uri khamusi ha tou vha nga ngomu kha tshiimiswa tshine ndi mathada ane a vha nga nnḓa. Ndo vha ndi tshi khou amba hafhanoni masiari ndi tshi khou amba na vheiwe ndi tshi khou fhindula iṅwe dzi mbudziso ya vhudzisiwa nga mushumisani wa vheiwe uri ri na khaedu ya zwithu zwi no nga ri heinoni mbekanyamaitele ine shango ḽo ḓidzhenisa khayo ya digital migration musi ri tshi khou bva kha analogo ri tshi khou ya kha digital. Heinoni koporasi i khou swikela hune ya livhana na ndozwo khulu nga maanḓa zwi tshi khou ḓa nga kha heinoni transition ine ra vha khayo ngauri vhunzhi ha vhathu a vha na dzi set top boxes zwine zwa amba uri musi hu tshi switchiwa off vha sala vha si tsha kona u vhona television zwine zwa amba uri vhavhambadzi vhane vha vhambadza kha SABC navho vha fhungudzea kana vha thoma uri a ri tsha ṱoḓa u badelela tshelede ngauri vhathu vha no khou vhona vho no fhungudzea. So ndi mathada manzhi o vhalaho ane o ṱanḓavhuwa ri nga amba tshifhinga tshilapfhu nga maanḓa. Fhedzi riṋe sa hetshinoni tshiimiswa sa bodo inoni ntswa yo dzhenaho ri khou ḓi ṋetshedzela uri ri ḓo shumisana na vhurangaphanḓa na vheiwe noṱhe sa vhashumi uri ri tandulule hayanoni mathada ngauri ri a tenda uri hetshinoni tshiimiswa zwi a konadzea uri tshi bvelele. Ra ḓovha ri so hafha arali ri sina lutendo lwa uri ri nga tshi ita uri ri bvelele. Muloro wanga ndi wa uri kha henoni miṅwaha miṱanu ine nda ḓo vha ndi fhano ndi tshi sala ndi tshi ṱuwa fhano hu vhona zwithu zwivhili zwine ri zwi swikelela sa heinoni bodo. Tsha u thoma ndi tsha uri ri khou funa u swikelela hune koporasi ya khasho ya ḽa Afrika Tshipembe
i ḓo swika hune ya vhuisa malamba kana ya ita zwino ra vhidza uri ndi profit kha tshumelo dzayo. Tsha vhuvhili ndi tsha uri a ri swikelele mashumelo o kunaho nga nḓila ine muṱoli muhulwane auditor general a kone u ri fha mivhigo yo kunaho. Ndi zwithu zwivhili zwine arali nda nga zwi swikelela kha hetshinoni tshikhala tshe nda ṋetshedziwa tshone tsha u vha tshipiḓa tsha SABC, ndi ḓo pfha uri ndo swikelela zwe nda muloro ndavha ndi nawo nga koporasi ya khasho da Afrika Tshipembe. Mina minete ndi vha kha wara ya vhuṱahe. Tshino takadzisa ndi tshori musi wo dzula na muthu ane vhori o vhuya shuma radioni na dziṅwe mbuso dze wa vhonadzo dzine amba dzavha dzo fhinduliwa nga tshenetsho tshifhinga. Zwino ndi tshifhinga tshori nṋe na vhone ri dzule kha tshidulo tshifhisaho. Ndi mini tshidulo tshifhisaho? Tshidulo tshifhisaho ndi uri ri khou ḓivha vhusa mbuso dzine a hu no hano dzi fhindula. Vhaṅwe vho dzula kha tshidulo tshifhisaho ndi to humbela na founu nda ndi khou nyanga u vhona miledzi yo fhesela mara stop khori ndo dzula na nnyi zwino na musi a thi ḓivhi uri na musi tshi khou fhisa nga nḓila ri a dzhena musi. Ari khazwo. Ndi khou ḓo ri ri ye kha mafhungo a sikhwi. Ho vha ho itea mini ḽi a ḓuvha? Hangei maḓini. A ndi tshiṱori tsha ḽiṅwe ḓuvha. Hai, nṋe ndi khou tshi ṱoḓa namusi ri kha tshidulo tshifhisaho. No, ndi nga zwi vhea nga nḓila ḓe khamusi ndi tshi fhufhadze nga heinoni nḓila. Hezwi vhathu vho fola heiḽani ḽaini ndapfhu ngo ralo vha tshi lindela tshikhala tshavho uri tshigubu tshavho tshi dzhene nga murahu ha awara 2 awara 3 dzimbilu dza vhathu dzi a fhela. Zwino tshiṅwe tshifhinga vha wana vha tshi sukumedzana nga zwigubu zwi yelana na mafhungo o to ralaho ndi ḓo a guma hanefho. Ndi mini zwine vho no vhuya vha zwi ita zwine na musi vha tshi zumbula vha soko ri mara ngoho nda ndi khou itani vho nṋe afhaḽa fhethu? Ndi nga amba zwifhio ngauri tshine tsha khou ita uri ndi pfhe imbuso i konḓaho nyana ndi ya uri kha vhutshilo ndo ḓi vhudza uri tshiṅwe na tshiṅwe tshine nda ṱangana natsho kana ndi khaedu kana ndi u suvha wawa kana mini tshi vha tshi na nḓivho ya u ngita uri ndi gude zwiṅwe zwithu kha vhutshilo zwine zwa ngita uri ndi vhe muthu wa khwine, zwi ngita uri ndi kone u ṱanganedza vhukhakhi hune nda vhu ita kana hune nda nga ri ndo poidza hone nga u ralo. So zwi ita uri khamusi zwinge zwi a konḓa nyana uri ndi nga ri ndo ita mini nda ri zwezwi vha tshi kha ḓi vha muṱuku kana vha tshi kha ḓi vha muswa. Ndi zwinzhi ndi khou lingedza u humbula uri ndi nga ṋanga tshifhio thi zwino ndi khou ḓivha uri muyani thi ndi funa u ṋanga ngori matshelo zwi nga u tevhela zwigada zwa u tevhela. Mara fhedzi khamusi ndi nga amba uri hu na tshifhinga a ri kha ḓi vha vhaṱuku nga maanḓa tshifhinga tsha musi vho Mandela vho bva dzhele na mini ngo ralo ndo vhuya na ḓiwana ndi muṅwe wa vhathu vhane ndo vha ndi tshi bva hayani nga matsheloni ndo fara mukhwama ndi tshi nga ndi khou ya tshikoloni mathina nḓila yangu livha tshikoloni ra swika ra dzula nḓila ra dzula huṅwe ya sa iwe tshikoloni tshikolo tshi tshi bva na riṋa ra humela hayani sa unga ri khou ya hayani. Ndi tshiṅwe tsha zwithu zwine ndi khou zwi amba ndi tshi ri hu na zwo zwine vhabebi musi u tshi khou aluwa vha ri vha tshi khou zwi ita wa vhona u nga ri vha khou tambudza mara wa ri u tshi vho sedza nga murahu zwone zwo ri vho nthusa nga maanḓa. Miyanga vho ri vha tshi zwi wana uri ndo vha ndi sa khou ya tshikoloni ndo ruwa nga maanḓa nda ḓisola nga maanḓa. Vha mufuni mutikedzi wa Kaizer Chiefs arali vha tshi khou tea u renga vhatambi arali vha tshi khou tea u renga vhatambi vhavhili uri vha kone u khwinisa tshiimo vha nga renga vhatambi vhavhili? Nda ḓa nda tswa kha Orlando Pirates nda ḓo dzhia Lodge na Monapole khamusi zwithu zwashu zwa tshi nga ri tshimbilela nyana. Hange dzina vho na Musangwe vhone vha u lingedza? No thu lingedza nṋe zwanga zwo fhelela mbudzini zwezwo zwo luṱanyiwa mbudzini hezwi zwo to dzhena nga iwe muṋe wa to ḓiṋangela wau thi ngo vha na tsho tshivhindi. Kha ino mbekanyamushumo ri na Hey Philo vha sathu takuwa vha ḓo ri sainela yone ra kona u vha na signature yavho. Kha vha ri ndi vhalivho zwihulwanesa vho kona u tou tenda u ḓa vha dzula na riṋe na musi kha Phalaphala FM sa musi interview yavho yo tou thoma kha zwiṱitshi zwoṱhe ri khou livhuwa nga maanḓa. ri khou livhuwa riṋe u fhiwa tshikhala tsho ri ambe na vheiwe na vhathetshelesi vha Phalaphala FM. Ndi zwavhuḓi uri
kha dzi radio dzoṱhe ndi yone radio thoma ine nda khou amba nayo ngauri ndi vhathu vha hayani zwi sa amba uri dziṅwe dza radio a dziho kha Abarivi mara ndi pfha uri ndi zwavhuḓi uri ro thoma hayani ri ḓo kona u ya huṅwe hoṱhe. Ndi khou livhuwa nga maanḓa mthetshelesi wa Phalaphala FM kha vha ri na vhone ndi vha livhuwa vho kuno vha tshipiḓa tsha mbekamishumo kha vha ri ndi humbele na pfarelo he ra ṱudza hone na musi nga mafhungo a thaidzo zwa thekhiniki kha vha ri farelo ri ḓo khwinisa vhege ḓaho. Ndi livhuwa vho kuno vha tshipiḓa tsha mbekamishumo u bva kha nṋe MSP na mveledzi Jones Mr Lavalava kha vhe madekwana a vhuḓi ri khou livha mafhungoni a wara ya vhuṱahe. SABC News yo ḓiimisenga yo phina unisa GC i vha ḓisela mafhungo kha Phalaphala FM nga Gileni Mashau. Ndo livhuwa Miss P mthetshelesi a kha ḓivha madekwana a vhuḓi zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo a wara ya vhuṱahe ane a vho fhedza na musi kha Phalaphala FM.